on ở đâu hồn đi Đây, misalnya gede. salah Misalnya. Kok dalam sang dang ini. apa yang hand Mana lun je ke? Tu dah lokal tu. Lokal dah jadi. Lokal dah jadi tu tu. Le phang chupi dum singar ave ma. Itu singar pas saya tol Singar ni. lain ki phang chupi bila. Upele dah pera chok. hala sih hala kimi Làm phèn. Kita peding stesen loh. Ikan hang choro lah. Belum marah. Main senior cuma lah. Ikan je mi chure bono ke. Kalau kisah kali cupen ke non ke mesti meken te. Anak tuna lelo bu, traffic lagi ada tu. Kita miala mah. Kan ini pantah dah. Kuno tu dia buat jalan lok mana tak tu dia. Kalang lok apa tu dia. Ada tak di pantah tu. Ayo, aji amar pangcok kantan tu lah kau. Aji kilo kan pangko. It may be from Kalbiang, but we belong to Phangchopi. Finally, we happen. Yes. Guwahati pala di nangmen chi than tha nangmen chi than tha ta Churches believe Phangchopi. chopi di Mudah ni lah banyak lah. Dah lokal lah sah. Karbiologi purute rangraji langkong sidu jambili ataupun hello las isim cekorong na doan apucu sirap kipuna doan apucu cingmono na doan apucu cingrumbom ra kibur cekorong na doan apucu apucu mau pacini itu kadang lebih jaga problem na hala hang than ni la hala ada
He is my father. With sir, na? With your father. They used to telephone each other, keep talking. And he is my uncle. I met your father. Kadang may tuming ni ita. Ini tungkeng karbiang long si doverlo, hangso korte la pening jiri tum itkado ka bila citang la da punong ki phana citang la punong bolaram phana cenglo citang la in bijay phana citang la igro ko ma hangso punta la po phana hangso punta ka do in pato phan ka bisi min chagai na he's becoming so karbi ahem ke da mabot ke ekdam belari pignon ke pini la dak anan ke leke min charok pig an and he looks so handsome to do la mane alka da pigan la se min charok pig an dan la pu it la pu talo mayang men ta ha ni adur bar phangcho la tum alang tum ke sulang la pen la pu ik sing phangcho ka ko da pen chatam chapha ri pen ri phangcho tum kom on la ka ja na ko ni bien ka bi mo ko ja phangcho la ka ja na ko da ka bi ko ja to la pu mane ki phangke as an officer ni tum chatam ber la so la pen la pu tu tum phan both of them do la an singing ka charang de ili tum kal biang long kal bi pu bi he kan chilaram si dom ti de but still then they are looking for their roots ahipa angkur kal biang lam pen ge angkur pulo la pen Assamese lam pen ge hipa pulo English lam pen ge roots pulo di kachiri pen you are looking your roots there. I'm so happy and I'm very lucky enough to today and then especially I would like to thank my brother-in-law for attending, participating, part of the Phangcho family. Part of the Phangcho family and then this is the 5th time paper. So we are also welcome to the Phangcho family. And then lagapan kami pinachaya partiglang. Lapan when I think about my life, my childhood, especially my papa, he's no more today in the Paidolam, the way we studied, and we are coming from all Assamese medium. Assamese background only. We are coming from I did my LP school in Amulapati LP school. So all my credit goes to my teachers, those who are today no more in this world. But then I studied and then I studied my high school, Government Girls High School. That also Assamese medium. But from higher secondary only I started writing in English and I took alternative English from higher secondary only. Then from then onwards I only English only. So he's also from schooling from LP school Assamese medium. But they standing before you. Now little matang no culture, little mane little remesen pen leke bankali. We are not coming from a golden spoon, silver spoon peneke bankali, golden spoon peneke bankali, but we are struggling hard every step of our life, childhood and chenglokini anta. So today I am your district commissioner in the district amongst the Karbi. Kasi ito ladak pini dak Phangcho dak pe tumdolo nenga tumdolo di nenga tumdolo pe tumdolo pino tumdolo. Yes. First ke ili tumke arloso tumhanlo main. Family pulote ke lam ke main ke arloso tumhanlo. Arloso tumhanlo pulotante simply education na hinanat ili tumasoma phanchalang po nai. Kosama chalang po nai ma. Today my son, my children, they already they went to school and then ani gang somte baby joy ko main. They asoma phane make janglang make pajang kalilo. But we have to see, we have to check whether
Pini ili tuma somar tum school hemalong pisik Charlie pisik Clan pisik Dama tek not tekana I may be a literate person ne lo tekere tame ne ABC tekere tame ne kok tekere tame school ju det pen ke esomar phan pa tum ne nga tum naule tum phan chuning ri nili tuma son jong si punulong tia son manji punong tante hola tula punete tu son man professor ake tekete di engineer ake te manji punong tante yes ili tum neng atom all I requested all my sister-in-law those who are with the family of Phangchok they nang tum phan request kuri lo nang chuning ri lo je esmar pham lusini jong hel laks na I may be tired the hotspot hemakam pen lak ostame achos at least 1 घंटा বা 2 घंटा के esmar phan lo pini pisi school have teachers tum ke than master ni tum pisi ke than mate ajos tame itum lo chelang donai than du nangi ba hala tum me ilot sta kang hom pen tame lo pachali nangi athema ili tum ke duk pik la se ili tum ke de chelang pakka mai ili tum jong se officer doctor engineer jong se Phangchok family tum pen jong se Phangchok relative tum pen jong se pamanjik resam ne ili di mystery chok tame thank you and chok abang tame di pion chokidara complaint chok tame di politicians tame social workers tame la ili tum asomar phan itum homoy 1 घंटा 2 घंटा के paya tum phan chuning rilo nenen tum phan chuning rilo je itum Phangchok family Phangchok khandang pen tame itum amse officer kiba manun e thangta we kiun e thangta we la se pini ili tum thang nok ma thangji ma di la te tum ke tang et no la tum ke tang et no ko pi taxi pini suki hola thola mara anga nang le dong la why they are coming here today di pipat sila tum pini dakkerang la just itum phan nang paklang je nitum angkur nitum chichini pe nang tum dangwang lo nitum asonang Charlie do not learn from us what they have done for the society what they have done for the people and the family la sokonang Charlie do not pose la tum ke living example kereng example la sonse la te tum ke ha Shillong Meghalaya mathari je why they are in Shillong why they are in Meghalaya people sila tum Guwahati to kapu mathanang ne they are mane deep rooted ke pilo Karbi lo la pen pilo la tum ke Phangchok pilo Phangchok lo kali buta de la se itum ling charon nang itum phan ke tum ke example lo still ne mata follow pik bang phan ne puno phan no pe ke follow ke retirement da damalo jo puno dress lang tha do he was wearing jeans so smart de puno mo pe da ho alo la sanan ji sa ru same ke do ana peri abang same itum pang elek ne ili tum anning Phangchok mo tum tai ta pilot ekdom emhang ta club chen da nai ili nga charong pin nai un e sita jabo lage ago a prang se da nang ji ili tum un e la da ave un e puthang ta ne la se number 1 ke education na hinanat la ke ili tum somar tum se theklo tangte ili tum ahem ta alon dopo ili tum ahem alon do lo tangte dolamara ta alon dopo dolamara alon do te nili ron alon dopo nili alon do lo tangte entire Caribbean long West Caribbean long ta pilot beautiful place to live in kereng mesen lang mesen adim keithikje bang thoke inut itum atai potum ta itum ta punu tum ta adai to dolo la se ning charang pik nili pini dang ke don la se nili thangta nang pan pimove sta ke pini ning charang nai ke nali tum phanang che theklong lo nali tum phanang che tang long lo anu tin phan handshake nang che pilong lo la an la sobse ili tum angkur ake themnai la pen ake menai angkur lo la so angkur tingin ya Phangchok alilo if you do not know na our roots our hipa angkur plate ke Phangchok na hoy Phangchok ale ili tum angkur chichini back nangi from where we are coming from to today I may be an officer ne pini officer ke thata hailo mane sang ne ta ne angkur chichini ne lo putel ke Phangchok pin kalilo la de pine Karbi da kalilo la suppose ili tum anu tinta angkur chichini nangi angkur chichini lo pulote
ilitum ta bang ka prek atuma son ilitum ta paprang dun lapen ilitum akhuten na hotche mata thak jo khula so samar ke ha difudan basko sigidun hala so samar ke kopila english medium ekdom silonga পঢ়িব গৈছে এই ডিফুট বাsko পঢ়িব গৈছে no sitame itum pinyar nike government school la ama facility na ki pike on ituma somar than adugin hoy namne athema ituma somar ke emme atheng no do pen si pachar li long nangi la sin elisa kota behave pen ke non si bahera ke dam chap non behave pen ke li tumta la difulong si school padun lo la si english medium school hai government pen garam school do la so facility ke andon bor itu la pen nang li tum ke chocolate ke choda Kopene kobe arang pen tahelo mene anaro sarang pen tahelo mene lahai juklen chodang poisa ke jor pen stame nanglitum belet akama phan ব্যবহার kori longpo la pen nalitum phan chuningri lo ilitum thakta belet stame hem Bapos tame ilitum bidlek lo pulutante ilituma he ilituma rongke alondo lake pai tuma rol sa kota bang thujuilo lasi ilitum mohila tum hedi pai tum phangcholong kichi jutum ana pai tum ta pilo ilitum ning isikpekan se ituma rong lake ituma hem klar lo pulote ituma rong da klar po la bangke kaita ilitum ning chibinai